So this is our second hour of the Capital Drive. Soxy. Yeah. Umva, uziko ya bato n'ubungubu ikiri hanze. Bruce Melodie and the Ben. Let me tell you something. I do not like ukuntu twebwe abafana ari twebwe dutangiza izi bato. Intambara zikomeye cyane. Why? Rero nabonye this time byararenze. Uzi impamvu abantu bari kugenda bita umwe hagati ya Bruce Melodie na the Ben amazina atandukanye. Bruce nabonye baramwise inyamabondo. Ikintu narizi yari 001. Ubu ni nyamabondo. Nyamabondo why? Abafana ba The Ben niko bamwise. Kubera afite one pack. Inda nini. After one pack. Ni one pack. Niko bayita mu buryo bwiza. That is very ugly. I don't like this. I must say the Ben bakamwita. The Ben bamwise gutera. Kuko wewe unagenda kwa kundagenda gutya. Imitego. But that is so sexy. Very sexy. Very. Abakobwa murabikunda. Ooh, talk to me direct. No nanjye mindura ingendo. Ndiwona azajya ameze da. Ikibazo ntabwo mfite amatuza kandi nayo murakunda. You do not need that. Amatuza se amaziki uri umusore nk'uri ya wirya. I don't think that is cyane. Mu gituza cya Burahamu. Baba we. Ariko nanze ukuntu twebwe abafana ni gute abantu badutegurira ikintu cyiza nka kuriya. Baje kudutaramira ku buntu. Batanga ibyishimo n'amafaranga make cyane. Baje kuguhereza ibyishimo kugira ngo twebwe tubone The Ben mwana hano muri BK Arena. Twishura 30 cyangwa 50. You get what I mean? Urishura 5 wananze ukavuga ati uyu yaririmbye kurusha undi. Ninde wababwiye ko ari bato? Ubundi bagendera ku kibavuga ngo uyu ni uwa mbere yakoze performance nziza. Uriya yabyishe. Ngo muri Bugesera wabaye wa mbere. Ahandi wabaye wa nyuma. Wowe ninde urindi wo? Bavuga ko The Ben yakubise hat-trick Bruce Melodie. Ariko se agukubita gute bagenzi? Ngo yakubise eshatu zose. Ko ribo dufite right now. No bakomeye cyane kurusha abandi. Abandi babinjiza niyo bazamuye idarapo ryacu hanze aha. Icyo ni cyambere tugomba gukora. No kuba support nini tukabubaha cyane kubera ko ari brand zihagarara igihugu umuziki w'u Rwanda. Cyane rwose. Uzi muri Nigeria ukuntu bubaha Davido, Wizkid na Burna Boy. Nicyo tubura hano mu Rwanda rero. Nicyo tubura nago du supporting our very own. Ahubwo turabatanishinga tukabashira hasi. Which is not something good. Uyu munsi abanyeshuri rero batangiye ibizamini bya leta. Uranyibukije umwana wanjye. Ufite young sister? Umwana wawe? Ari abana nitabanje. Okay. Nitabanje kandi atarabanje. Kuko kundi wikundira nk'umwana wa friend wawe. Nawe rwose yatangiye and I wish her success. Yiga senior 3? Yego. Wow. Success to you. Yitwa nde? Babarira bakanyereza. Batagira amajyanye. But to everyone, to every student, ni burimo kumva radio ukaba watangiye nawe ibizami, please mwige neza kandi tubifurize amahirwe gusa. Abanyeshuri bagera ku 277,400 nibo bakoze ibizami no munsi. Ariko ndibuka iki gihe mwana tukiri mu ishuri. Nibyo nagiye kubaza. Wabagumeza gute Zoxy? Reka nkubwize ukuri. Njye nubwo nibuka niga. To tell you the truth, why am I saying this? Twumvaga ngo gusubira mu makaye ukumva ni ibindi bintu bya danger. Ariko tugeze S6 ngo namenye ko exit ari exit. Aho umuntu akubwira ngo bazabaza iki bazabiziza. Mje mfite igicukuri nje ntacyo mfite. And you're like ndiga iki ndeki. Mu mutwe byivanze. The pressure was too much. Uzi ko ngiye nagiye muri bathroom mwa gatatu. I can imagine. Kubera ubwoba. Nabyo naratitiye. 103.5 Capital FM.